تماشاوانê Xanî TV dema we xweş be, hêvî dikim rewşa we baş be. Li Rojavayê Kurdistanê, li Sûriyê, li Rojhilata Navîn bûyerên girîng diqewimîn, rejîm hildiweşin, serokkomar direvin, di vê xelekê de mijarekî me yî sereke heye, mijarekî me yî navendî heye. Ew jî têkçûyîn û hilweşandina rejîma Sûrî, rejîma Baes û reva serokê vê rejîmê Beşar Esed û çûna wî ya Rûsyayê beriya behsa van meselê han teva bikin. Ne ji medya PKK ne ji medya Tirka ji hoşeng osê û li ser ekranê Xanî TV gelek înformasyon, gelek nerîn û gelek helwest di vê xelekê de ez ê bi we re parve bikim, lê di destpêkê de fincana qehwa we gerek xazir be. Ez gelekî kêfxweş û hêviyê min hene. Hinek metirsî gelek hêvî ku Sûriyekî nû, rewşekî nû, rewşekî aram li Sûriyê were avakirin. Mesele ne otomâtîk e, ne dîrekt e. Salek, di sal, sê sal, pênc sal dibe ku bidu ber xwe. Mero nizane. Ji bo têkçûyîna rejîma Sûrî 13 sal ji 2011 gelê Sûrî serî hilda, serhildanekî sivîl bû, 6 meh 7 meh xelk dadiketin kolanan, bi dirûjmeyên reformê destpêkê reform dixwestin, têkçûyîna rejîma Sûrî nedixwestin. Lê dema rejîma Sûrî dest bi kuştina gelê xwe kir, wê çaxê êdî gel dengê xwe hilda jor, dirûjmeyên xwe bilind kir, got em dixwazin rejîm têk bêje. Ev rejîm li ser piyama ji ber kî? Ji ber gelek hêzên navnetewî piştgiriya vê rejîma hanê kirin, dewletên Ereb jî ne hemû hinek ji wan piştgiriya vê rejîmê kir, lê di dewletên sereke hebû, ê di navnetewî ser asta navnetewî Rûsya û Çîn jî li tenişta wê di Konseya Ewlekariya Netewî de helwestê Çînê piştgiriya rejîma Sûrî dikir. İran bi şêweyekî dîrekt piştgiriya vê rejîma hanê kir û di nav de rêxistina PKK piştgiriya vê rejîma hanê kir. Ev êdî zelal e. Ez dizanim dema ku ez di nava medya PKK de me kar dikir di 2011 de çend meh me kar kirî li Roj TV li vir li Belçîka berpirsê PKK'ê Ewropa di stûdyoyê, ne di stûdyoya de yanî di odayekî li girêdayê stûdyoyên Roj TV li Denderleyo li Belçîka ji mercivîn çêkir bi zimanekî Kurdî paqij axivî bi rêz Mazlûm Amed got ne ji ber jewendiyê me yê ev rejîm helweşe, heta ji me bêmê ev rejîma hanê biparêzin, em wê çaxê biçekî aciz bûn, çi biçekî gelekî em aciz bûn, lê tiştekî dest me nedihat ku em wekî helwest bidin diyar kirin. Ev di qunaxên destpêkê de bû, yanî piştî çend meh derbas bû, destpêkê ji me perspektîv hatin ji Mustefa Qaraso piştgiriya gel bikin, piştgiriya şoreşê bikin, pişt redaxuyaniya apoş hepsê hat ka êvî bûn ne êvî bûn, hatin ku kontakt bi rejîma Beşar Esed re bikin, tiştekî bibînekî hebû, çend meh derbas bû, di meh sê meh êdî medya PKK êdî jî şoreşê kir. İslamîstin û radîkalin çima ji camiya dertên û çima roja înê û vî mintiqê hanê reşkirin kir. Lê digel vê ji bo ez vê pêvajoya hanê biçekî bi bîr bînim 13 salin. 13 salin divê ez biaxivim, yanî û ji wer bi win gelê me Bakurê Kurdistanê tê bigêjin bê mesele çawa bû yanî.
دوی قوناغ آهانه ده سپیکا شورشه ده PKK پشتگیری دا ده محسیمه هی ده سپیکه پشتر شون ده وگریه و ایریش کر ایریش وی شورش آهانه کر نه شورش سروکی وی تنیه تئوریک تنیه نظام اسلامیستن جامعه درتین نظام چه درتین yani cami tenê bi bû alav ê komûnîst jî diçû camiyê ê Krîstiyan jî diçû camiyê deverekî din tune bû xelk lê bicive ji bo ku dest bi xwepêşandanê bike ji bêçareyî ji neçarî mizgeft û camî bibûn alavên yan jî nuqteyên ê komcibîna gel ji bo ku bi girseyî derkevin ji camî û têkevin kolana wê çaxê deverekî tune bû ji bilî camiya xelk tê de bicive û derkevin yani diçûn li meleyên ê rejîma Sûrî guhdar dikirin tenê ji bo ku xutbe xelas bibe û derkevin ev bû lê medya PKK êrîş kir di meha Oktoberê de piştî kuştina Mişal Temû me destê xweş medya PKK şuşt wekî protest ferda çetîn hazir vahîna saxi xwest yani bi iqna bi qurban bi heyran ez dîsa vegerim nava medya PKK min got na ez venagerim hemû tiş kes nikare bêje di medya di îmail de hemû cemê belgekirîn yani ana ferda derkeve zê îmaila xwe ferda zê eşkere bikim ji raya giştî dibêjim ferda tu dereva dike ev yek ez endamê kenekê bûm min îstîfa xweş kenekê jî da me ez bûm xwedî helwestekî rexneyî protest li dijî PKK min dev ji saziyê wan berda saziyê wanî kertonî wekî keneke û teneke û saziyê wanî ragihandinê piştî 20 sal ji piştgirî avê rêxistin hanî ev rêxistin wê çaxê çend meh derbas bûn digot em xeta sêyemînin ne opozisyon ne desthilatdar û dibinê masê û ji pişt perdê de piştgiriya desthilatdariya rejîma Beşar Esedê kirin ji bo ev zelal be ev zilamê istixbaratê PKK li Ewropa ev navê wî çi ye ji qulpeyî yekî Ahmed Dicle qerf û henekê xwe dikir digot yani kanî rejîma Sûrî neket rejîma Qezafî neket wilo û çê nabû vana dostê min û vana hevalê min û gerek em piştgiriya wan rejîmê hanê bikin ana belkî derkeve li ser kanala xwe bêje û nizanim wilo pinpin û vinvinê bike yani mana ez we yek bi yek nas dikim bê we çawa Qezafî diparast Beşar Esed diparast di nava medya PKK de îja niha ji mir daxuyanî derdixînin û wilo xwe kêfxweş li din dîdar kirin di wan dişkest opozisyon em jê nerazî bû desthilatdar ana bû desthilatdar ku PKK di pişt perdê de piştgiriya rejîma Beşar Esed a qirêj a dîktator dikir hilweşiya roj baş Cemîl Bayîk roj baş hevalbendê te û layê hevalbendê te Beşar Esed layê hevalbendê te Hafiz Esed çû malbata Esed çû we digot ez û Cemîl Bayîk di 2017 li Qendîlê me hevpeyvînekî pêr kir digot zaten têkiliyê me bi malbata Esed re bû ne bi partiya Baş re bû bi vî rengî şirove dikirin ji xelkê re ku têkiliyê wan ser asta malbatî ne û me yani gelek kes bawer dikir me jî bawer dikir ku dibe ku bi rastî taqtîq bin û ma malbatî çawa ma PKK malbat dike têkiliya wê bi malbata Esed ma zavû xezûrê hevin bi vî mintiqê hanê şirove dikirin malbat jî çû rejîm jî çû roj baş birêz Cemîl Bayîk roj baş birêz Qere Îlan ez naz dikim hûn niha pir acisin ez naz dikim hûn niha pir di strêsê de ne hûn pir xemgînin li ser çûna hevalekî wê mizgîniya mil we hevalê we û piştgirê we sereke rejîma Îranê jî dor bigêje ew jî biçe ez binerim niha ja winê çawa bikin hûn hevalê xeta sêyemînin
نه اپوزیسیون نه از دەسەڵاتداری لە سووری پشتگیریە دەسەڵاتداریە دیکردن لە تورکی نه اپوزیسیون نه دەسەڵاتداری لە پشتگیریە جەهەپێ دیکردن پشتگیریە اپوزیسیۆنێ دیکردن شخوار دروتی یعنی ورێ پێکێکی کوڕە گینس شکاندیە هیدی ئەشکەرە دەبێت ev rûreşiya siyasî rûreşiya exlaqî îdî zelal dibe û eşkere dibe niha xelk bi çi mijûle xelk bi vekirina berî her tiştî zindanên rejîma Hafız Esed zindanên rejîma Beşar Esed mijûlin temaşevanê hêja li Bakurê Kurdistanê win nizanin win li ji medya PKK ريكلام و بروباغاندا رژیم حافظ اسد و بشار اسد و نزانن کو نها د زندانیین کو د زندان هاتن آزاد کرن هنک جوان ج حشته و دوا حشته و سیا حش ج سالن حشته دندرين زندانه ده ج سالن حشته رژیم ترک کو مظفر آیات د ج سالن حشته دندرين زندانه ده بو درکت صبری او کبو اعترافچی و دیسا بو بر پرسی PKK د زندانا ده درکت آپو لبر درکتینه 24 سالی بیته ده جه حشته و دواده جه حشته 40 سال زیده تر ده هندره رژیم حافظ اسد بشار اسد زندانی هبون هاتن سربست بردان خوزیان بوی روژه کو زندانên PKK و Cemîl Bayikir Rojava jî deriyê wan werî şkenandin ji bo xelk bibînin bê çi hindirê van zindanên de hat kirin ez dizanim zindanên Qendîlê çi tê de hebû zindanên Zapê de çi tê de hebû ez dizanim kî dibin işkenceyê de li çiyayê tendurekê de hat tasfiye kirin ciwanên Kurda xortên Kurda عبدالملک شیخ بکر ای لاوی عموده ای هلبسبان ای دنگبیش ای خورته نازک خورته روشنبیر چوا به دست قاسم انگین ده هات دبین işkence de hat koşun ev havali ve ev defter vebin zindanın PKK eli çiye zindanın PKK eli Qandîlê eli Lolanê de salin hafte و حشته و حفت حشته و حشت به چل لولانه چی بو اب حمو دفتر وی ورن سرماسه و روپل وی اشکره ببن جمیل بایک لبشار اسد بنر و عبرته بگر PKK لرژیم بشار اسد بنر و عبرت جیر بگر عبرت لحماس بنر و عبرت بگر لحزب الله بنر و عبرت بگر لإيراني بنر بي چوا نها إيراني زو بلز دخوازه كونتاكتي بي اوپوزيسيونا سوري ناوي وان نما اوپوزيسيونا آنا ده سلات دارن چوا دخوازه بوان دست بتيكلية چيبكي ومديا PKK حتى روجا إيرو آلدارو مالدارو اجبردر كي ومسالي رش بكن وخلقي بترسينن ازيوارن بحصا بي مسألة هاني بك من اول مفرمه عبرة جوان ربقر حزب الله و حسن نصر الله ندخواسته کریه خواه جه ایرانی قطبکه و دربه خوار و تیک چو و ویرگی دا و باج تمن دا باشه اف چو رژیما بشار اسد جی ندخواسته کریه خواه جه ایرانی قطبکه و ویرگی و باج و تمن دا حتی کنگی ونه آلاف بن ایزینگ بن دحبیزا ایرانید دنگی متیوه جب برادر می روجاواجی پیده و آلار و مالدار کولانه جمیل بایک و دوران کالکان خلام و زلام جم ایرانه ده شغلن اوانا جی خلام و زلام جم جمیل بایکن کولی جمیل بایکن کو جمیل بایک جی یکی خدمتکاره کی جم ایرانه ده شغله دیمن زلال قشارتی به شروع ولوز دادینم پیش بریوه اشکره به مجرو موران و گمان و غماندن
از اشکره ناز دکم آپوچی چه دستریسی دنه چه دروشکی خراب دنه که کشمر دا خویانی درتینه مدل آده دا اشکره کرن چاره سری آده دا اشکره کرن یوش بر خوفه دینا کروانا آنا یک وره بیجه از مدل کمونیزم سوویتا بره دکم یعنی شیوه چاره سریه جبر کو ازمونه هی تجربه هی دولته کی وکی دولت سوویت هفته سال دوام کرد 7 سال دوام کرد که چرا دولت یعنی پارزمینه کی برفره ده سلاداری اویل سر هبو هلو شیاجی لی ازمونه کی هی مرد کار بیش هنگ دکارن ازمونه یا چکسلواکیا بیش والله ازمونه کی چه بو چند سال هلوشیه لی ازمونه تیک چو لی ازمونه تجربه دنمه مرد کار لی بنر یوگسلافیا ولو بانا دینین آلی کی نا بلژیکا شیوه کی ازمونه کی تجربه کی جره و برنا دولته حکمرانی یعنی 1832 حتی روجایی رو بردوام دک سوئیسرا ببیرنگی آلمانیا ببیرنگی مرد مدل لدنیای ایجبو چاره سری هنه حقیقت چشمر مدل خود او دک خلی سریع دموکراتیک و نتویا دموکراتیک و قزلقرطه دموکراتیک و کرافیا دموکراتیک کل ترکیه تیک چویه کل روجاوا تیک چویه آتیش برج خلقیرج او محمد الجولانی و هیزن تندرو کنها بونه ده سلاداری لشامي ايوان اقناع بك نتويا ديمقراطيك چاره سريع هري باش وگرن لداخویانیا پککی بیچی داخویانیا کیولو تطبیقی بانا دگوه گیدنه یا و ندگوه گیدنه یا و تطبیقی دقونا گیدنه نگوه گی يعني يقول عندك اف دكيجان عالمي دنه دكيجان جهاني دنه چواد فكرن چاره سريع نها نتوا ديمقراطيك و كومارا ديمقراطيك و نظام چه كبچي و قدحي ديمقراطيك عيبيا كستنج يعني اي كجوان بهشتر كدمديا وان در ريكلام جوان تشمشتي خوارو مارو دكن پرسپکتیفا پیش نیازا ددن وی اپوزیسیونا هانی کو شر آلا وی کرن چوا شر آلا کردستان کرن اف خلی سریا دموکراتیکا حقاقا چوا شر وی کرن شر آلا اپوزیسیون جی کرن اف آلا هانی اكو شر وی کر ونسبه مجبور لقامش رو جیدینه او پوته تماشاوانه هجا لسرانسر سوریه پوته حافظ اسد و بشار اسد و کوریوی باسل اسد هاتن رو خاندن و پوته حافظ اسد لقامش لو پاراستی بود تولی کو ده 10,004 یکمین جار پوته حافظ اسد هات شکاندن لقامش لو بول عاموده لروجاوای کردستانی بود تبلی افجی هیها لرژیما خلی سریا دموکراتیک که پیمانا اونا بکرن شورشا روجاوا و شورشا 19 تموز و جوان درو مروی هانه نها در روشکی ولو پر کریتیک دنه نزانن چوا خواه او بکن و دیسا بردوام دکن دولتا ترک و ایریشی دولتا ترک دکن مدیا پککی بفیرنگی یعنی دخوازه روشا سوری هی ولو رش بکه اری سلاف دکن و هم گلکی کیف خوش تب قدر خده که آلا رو تگلکی کیف خوش رژیما بشار اسد چو جمیل بایک تگلکی کیف خوش رژیما بشار اسد چو تاتی دروال کید که
رژیم ام گلکی که خوشن و گلی سوریش و رژیم هانه و آنه خو بکن ربن ای خو بکن ربن بجن ام ده زندان بشار اسد دبو ده زندان بشار اسد دبو ده حوالی ده زندان بشار اسد هات کشتن لیت پاراستنا بشار اسد دکر ده پاراستنا بشار اسد دکر تماشاوانه هیجا لسرانسری کردستانی لروجاوا لروجلات لباكور لدياسبورا لسرانسري كردستاني بالتعليمات جميل بايك بريك وحلب تيكفه بن دستي هيزن شاكدارين اوبوزيسيوني بالتكليف جميل بايك بأمر تعليمات جميل بايك باهوس أردال وصدان شرفان قصد چون حلبه ولهمبري هيزن اوبوزيسيوني كبري اوبوزيسيون بنا هذا سلدار جبهه شرجي بكن خونو خيال وان كفروخانه حلب ناوي بكن فروخانه عبد الله اوجلان وشما فروخانه قامش لو ناوي نك فروخانه عبد الله اوجلان كهلا في برس بدن فوتو موتو قلتن لسر سوشيال ميديا ديتن كو امريكي قلت امانا باريزن امريكي متفقه ون تاني لقامش له لحلب إشي وان جواتني ونا باريزن رجيم خوفكشان حزب الله خوفكشان باوز أردال بطلي فيلم و شرفاني وي تنيمان مجبور ما رفي ج حلبي دركبه هريم ودفرين كدبن دستيوان دبو عرب تل رفعت تعلاقيا كردا بيتنا نبشكي جو كردستانية دبن داگر كريا بككي دب ويشي تسليم كرو الرفيان حموتش تشتن سلاحي خواتنا لي خوارنا خو حموتش جلي سبيل خو كرن دنافا كونغوي بنابرا عفريني هاتن هريم مرقة وهاتن هريم ما تبقى خو بشار جميل بايك هيرس بو جميل بايك دين بو بري خدا باهوز بري خدا كادروين سوريالي كرزا altın دقوت سوريالي هري باش كردي هري باش سوريا اسبيب $100 ديكرم يعني زانم نها آلدار خليل يعني حقيبي باهایی وی لجم رضا altın $100 $5 چند دلارن هری باشا فگشیان و هاتن هيرسا جميل بايك لسر كادروين روجاوائي وخيانته بحركة مكر والبرخ وندا وجا كيمترين كس جوان كسين كادروين روجاوائي دناوا پککیده 25 سال 30 سالی وی 35 سالی وی دناوا پککیده ایکو پککه پاراس كادروين روجاوائي بو باكوري دزانن كل سر آخا روجاوا بحزارا کچو خورتین روجاوا جیانا خوش دستان یک جی آپی منی بچوک لی باکوری کردستانی 95 جیانا خوش دستا شهید کد دناوا پککی دی گریلا بو بصدا بحزارا کچو خورتین روجاوا لباکور بون قربانی جبو کردستانا سربخو آزاد جبو جسرخبون و آزادی برومتر تشتکنینه جبو به نجبو کومارا دموکراتیک نجبو سمبیل و پوز و چاوی آبو جبو کردستانی چون جیانا خوش دستان نجبو جمیل بای کرنشتناوی خو اولاد کتلیه خو اولاد عجینه نجبو به جبو کرد و کردستانی جیانا خوش دستان گله میل با کوره کردستانی گله آمده گله مردینه گله سرحده گله گرزانه گله بوتانه بو خوش زاروکی ول حلبی ول کشتن کنه دورکی کردستانی بو خوش کزاروکی ول دیرا زوری ول کشتن کنه دورکی کردستانی جمیل بایک زاروکی و بشین حلبی بشین دیرا زوری جبو کشتن جبو برجواندی ایرانی به پاریزه قالوا بو خوش قيدم نهاتي ون بچکی خوب پرسن اگر زاروکی ما بيكشتن برجبو كردستاني ولا كشتن برل آمدي برل ديار بكري برل قرسي برل سرحدا اگر هات خوستن
كجيانا خوش دست بدن ببن شهيد بر الويدري ببن شهيد جميل بايك بچارنوسا قلي كرد ليزه لباكوري كردستاني لروجاواي كردستاني ودرج جي ناقرن عروشا سوري لبرچاواي اف 13 ساله خاپاندن ورشكرن اف 13 ساله واف 13 ساله ازرخ ندكم ببلغه بانفرماسيون دبن تهديدات دبن قف خوارنيده متشوكي خوندا عردي ومدستي خوش بككير هلدا واج بككير تسليم نبوم دبي ونجي ايدي دم هاتي جبككير بيجن بس ونجي دولتا تركر تسليم نابن جبككي شير تسليم نبن جبركو داويد بككي آلاوكيش آلاوين دولتا كور آترك اف روشا سوري روشا كي ببيرنجي ناس بكن كو حياة چه درجه PKK دناوا بوليتيكاين قريج دهندري سوريا ده حق واسا سال جي سالين حشتي حتى كو آبو دركت 19 سال آبو پس نوی رژیم هانه دا ابا کنها اهل وشیع 19 سال آبو ناوی خو کربو علی فراد ناوی کسیره کربو فاطمه ناوی بری خو کربو حسن حسين والقوري طائفة علوي اكو ده اقتدار ده بود ده سلادارية ده مشيا حتى يعني ازجارنا عجيب دمام ان هناك جفات هذا اف كادروين ايكوش بككي قطبو نجي حسين تورهالي وايدن رخنا البككي ديكن لدبن بجارة السوري بوليتيكاين بككي للسوري دباراست كما قاشو لدجي اسلاميان ولايكن ومترسيه والعيني منطقة جهبه دفكين وبشتقرية رجيمة بشار أسد PKK هر دريد نباشه ليد السوري دي تشتكي باش كركو اتفاق ببشار أسد ركر اف كسين كوش PKK قطبونها لدجي بوليتيكاين PKK لباكوري كردستانين للغير بوليتيكاين PKK دهندري سوري روجافا وكردين روجافا دبن قرباني ابا افجيچو رجيمة حافظ أسد آكل لعنت لي آكل 19 سال آبود حنبي زاوان دبو چو بشار أسدي چو اف كسي كو دقو امنا خطا سيمين اپوزيسيون بوده سالادار ده از ببینم هم چه رنگی کاربن چاره سری بکن تماشاوان هیجان نها پر ولو رشکرینکی هی و هرسکی هی و دخوازن دیسا جمیل بایک نرازیه جمیل بایک دخوازه کرد سوری کرد روجاوا تیکوین روبروی وی ده سالاداری هانه لهمبري ويدر كيف الهمبري تيك منبج هريمك لسر سينوري تركيا كرد مالبات چند مالباتين كرد تيدي دبن كنترول اوان دا يحقوا اساسات بدن تركا منبجي بدن تركا ويبستينن چوا وش حلبي وكشيان منبجي بدن وانجبركو خسارة درو مروي يعني برخودانا سردمي وهردمي وبندمي والاي وعفرين دا تركا من بج باجاروکه کی بچوکه چیتر قچو خورد تدور خوین تدور جاندن بدون وان ورن هریما روحلات فراتي و اف دجاتيا تركا بس بكن وين از ندبم ترك باشن از ندبجم چينا بPKK برلمانتوري خو بشينه برلمانتويا تركيا ولقامش لوش قال قامش ور بيش لهمبري دولتا ترك داغر كر بسكنه نا عاقل دسري ابوچي سوري تنا عاقل دسري واندا هبانا والهمبري آلدار ومالدار بسكن يعني بقوتانا هر برلمانتري خو حوالي خوش برلمانتويا تركي درين بري كنت تقلي كردي روجافا تيخ سنگ بسنگ لهمبري وان كسينهاني كو دوستو حوالي تركيه نه دبي چاره سري كولو چه به ايدي قلي كردي لسوريا لخوغو دار بكن إرادا وان دستي وان دبي إرادا وان ند دستي كي وكي آلدار دبي كو چقماق جميل بايك تزبيا جميل بايك روش
پر بمترسي پر بخطر دي جهاشتي وي قناغي كو از ايدي ولو هيرس بم شخور نهازي جوره بدم ديار كرين كابرز آلدار بشكي جدا خوانياوي بچد بيجي جامير لسر بي روشا گوهرين و گوهرين بنگهين دي سوري دي چه بويه يعني گوهرين ده سلاداري از نابجم بعث سديست شو از نابجم سبب بهاره نا مد دسبيك اوي اخافتنا خانه ده مگود کو مسئله ده بکو 5 سال 10 سال دريج بك بلكي بيتر لي چو او هيمه او رژیما کو جميل بايك پشتا خود داي چو آلدار خليل نلبرد اشتكيه يعني زگرت مگرت و خلام الجم جميل بايكن يعني شخور لآلدار بنرم ب دقي كابا دقي غارة دقي جميل بايك چاوا مسئله شو دبي اف بيديتن يعني د سوريا ده ايجو بو سبب برزگريكا سوري هو قيس سال دريج بكي و آلوزي نه چاره سرکرن مداخله دولت ترک بو هگر افراسی نه دیتن و داگرکریا دولت ترک سوریا نه دیتن و ترکیه وک بر پرسه وان پرزگریک و آلوزیا نه دیتن و چاغه و آلوزیا سوری بداوی نبه يعني مرة نكار بيجي إيدي فيرنجي قديا و سوري آرام ببه و همه پرزگریک ورن چاره سر کرن جبرگو هنا باندورا دولت ترک دوی دوسیاید هي از زانم افدا خویانیه هانه و آلدار ولو دیساش نشکی بوره سر اکرانا و باقوه و شر دولت تربك اف تعليمات جميل بايك وگرن اخافتناوي روشا آلوز اف 12 ساله رژیم سوری نبو نگهاش چاره سریه نهش شورش سوری بگش چاره سریه و رژیم سوری تیک بچه بر پرسیاره و دولتا ترکه اف سیاست مدار اف قراسه هانه ایره هی خلی سر ترخنه دولتا ترکی دکی بک باش چما ترولا روسیا نابینه تچما رولا ایران نابینه تچما رخنل ایرانی ناك هي سياسة مدار بريس آلدار يعني جبو بچك يولو اوبجكتيف به دنافر بحثا ايراني به پشتگیری رژیم سوری بحثا روسیا بك تركيا تاني پشتگیری اپوزيسيون دكر كنها بونه ده سلادار يعني منطق عاقل اشتر دبي لهجه خو ایریشی خال سر دولت ترک کیم بک يعني جي بچك بك اوبجكتيف بعقل تبقر خلكي وقل صور نك نما اف درشمين هاني نما پنج قرش بردكن در ساج جبهة النصر بقر تشتي كومج جميل بايك رقوت اش ترجيد بش مشكو جميل بايك بر برسيتاي بابستيتاي حزب الله قبول نكر خوش إيراني قطبك و حق دا برسوا خو گرت رژیم سوری جی نخواست خوش إيراني قطبك برسوا خو گرت و تيك چو هلوشيه تجي تو خوش پککی قط نکه نتنیت و کردی روجاوا حمو ببن قربانيا في سرحشكيا هاني في كريتيا هاني كون كري شيتين سوارن ونسري خو سوارن ونا ام قبولنا كن ام حققنا بمين يعني خلاص دستي خدنا حقيقي دوان ذاكر قريت خو حمو وين دابك كرودس شو تشتي جودة ماي بره بمينه حق واسا شهيد وقرباني بربكي دا لخبف روشا قامش وفكر لسنجقة حج خليل وسنجقة
ساعدونا لبادينا لعشيرة خبنر لمالباطة خبنر بفكرية وعيبية بشكل خب فكر ولو كاون دي حالي دنا وقال صور بكن ويريشي دولة ترك وقال ما وقال كم البرق بدن بشك مش خافتنا وي أزيد دمي بيش بشكل أزيد بحصاوي بكم يعني قراسي زلامة ودقيق كابا وغارة جميل باي بيتشوا بيتش منطقي بيتش عاقلتي ولو بر استراتيجية بطلي ما أفيا يعني براستي رخنين تند لحميد دربندي ديكم دكو تشوب يكي وقيار ردنشت تشاوا يعني بربرسم كردستان عراقي لايقي بريز مسعود بارزاني دديتن كو يكي وك آلدارو كنها ونرو شاويد بينن دي حالي دي بلش بمسعود بارزاني دوني وبحصا شارانوسا قلي كل للسوريا بك از بحثا دوسيه آلدارو اخلاقي دندريب بكي كده از بحثا ويناكم جبو خلق نبجن مسألة شخصية وتشتي شخصي نانا أبيا دمين دند مركاره يكو طاب درزي بك لينها وميناك كيج ميناكن أكيبا جميل بايك آل روجافاي كردستاني دي بيتشوا بالسختكاري بالدرو دي من شوبينه إيدي روشا دولتا ترك أو قناع درب أسكر هوالي وينها دس هلا داري دنا دس لشامينه و جواكا ناونتوي دخازن كونتاكتي بوان ربكن روسيا جميل بايك آلدار خليل روسيا اب آلا كو وشر ويدكر آلا شورشا سوري سر هلدانا سوري لسر سفارت خانه یا سوري لموسكو هلدا روسيا ایران جي هلدا حمو وي ريزي بكن جي آلار كو وشر ويدكر ودكر جي كي رايج في آلا هاني عوالي تركاي و إخانت و نزانم چوش وان درو مروي هان چو قلي منا و قلي يعني بري ابترصا وجي روش جروجا چوا هري ريجيما بشار اسد ولو هلوشيا والرفيان وجلي سيفيل ونجي برافن وني هرن قديلا خو وني هرن شكفتو نوالي خو ايك ونجي هاتنا او دم چو ون في خامباندنا هاني بكن آلدار خليل تجمر شروفات جديفلا وكو اوجي وكي في خلقي بقشبيني بهيفي بچكي كار ببيج ام حاضرن ام هريما ديرا زوري بدنوا ام حاضرن هريما رقا بدنوا جبوك ام قامش لو ديركي بباريزن جبوك ام خوسريا ديمقراطيك بباريزن ام دكارن وان هريمي هان رادستي ريجيما سوري بو كيف خوشي بالسياسة مرة بدو بستيني ورنا لبن بجي دودكار پر براحتي من بجي رادستي وان بك جبوك تبيجي تنا آلي قري الشر تنا آلي قري بفچونيه اتبلاني دولتا ترك ناهي لها رساري اهب لازمه نترى بخلقي برخوداني رابن نزانم چبكن وقليمه وبرخودان وسرهلدان ودهندري تونيلا وهندري چپرا وفي منطقي هاني باخبه بريز آلدار الچك تقليدا آلدار دكم جبو جاريم عرب چكي ولو قرف وحنكي خوبي بك جبركو حق كريه كو بمجارة تنازو قرفو حنكا شخور لفي قراسي هان ايد دوابن افيا بردفكي قصدي شخور لي تماشا بك. طيب لكن هناك كثر من يرون بأن قوات سوريا الديمقراطية تحديدا بمنأى عن أي تغيير دراماتيكي ممكن أن يحدث معها في سوريا بسبب هذا الغطاء الأمريكي لنقول لهذه القوات. شو رأيك؟ يعني حقيقة الموقف الأمريكي بخصوص سوريا لا يزال غير واضح. هناك بعض بطبيعة الحال التطمينات
من قبل الجانب الأمريكي لقوات سوريا الديمقراطية ولمجتمعات شمال وشرق سوريا، ولكن أعتقد أن المسألة بحاجة إلى تطمينات ميدانية وقانونية. بالمجمل قوات سوريا الديمقراطية قانونية بأي معنى أستاذ فرهاد؟ قانونية بمعنى مثل أن يكون الوضع بيشبه الوضع الأكراد مثلا في العراق، في أشياء متعلقة بوضعهم دستوريا وقانونيا أيضا؟ لا، على العكس تماما. نحن لا نحبذ هذا النموذج. سوريا مختلفة تماما عن العراق. نحن مندمجون بشكل مباشر في المجتمع السوري، وإن كانت هناك بطبيعة الحال اختلاف أو خلافات سياسية مع بعض الأطراف في سوريا، سواء كانت المعارضة أو النظام. نحن نفضل أن يتم الضغط على كافة الأطراف الدولية في مسألة إشراك قوات سوريا الديمقراطية في وضع صيغة الحل على كافة الأراضي السورية. وبطبيعة الحال نركز بشكل دائم على وحدة الأراضي السورية وسيادتها. ليس في هذه الفترة، مرارا وتكرارا منذ تأسيس قوات سوريا الديمقراطية أكدنا هذه المسألة، وعملنا طبعا خلال الفترة الماضية على هذا المحور بشكل أفضل. اف زامبوتي هاني اف كرمكي هاني ناوي فرهاد شامية، وأمكار ناوي بكن هوال بطبيعة الحال جبركو قوتنا طبيعة الحال پر دوباره دبول سر آخافت ناوي هوال طبيعة الحال ما ناوي آلدار قربو باوي سيستمي ناوي بياجي ناوي بكن هوال بطبيعة الحال هما تشي هووك هبو بطبيعة الحال ونزانم تشي زغورتكي درا هاني چار كتاب دا عمري خود نخوانديه نزانس عسكري يعني جيانا عسكري نديديه تشتك سياستي فهمناك ضروبيه بردفكي قصدي افجي كيه افجي خلامكي صولا آلدار جير بوياغدك çakmak آلدار çakmak جميل باي كي افجي çakmak آلدار افجي تدي مرد بيجي خلامه افياد قاطع هري نزم ديه ويكرنه بردفكي قصدي ودردكه داخله شخلي بنرن قالي مي باكوري كردستاني روجاوي بعربي زانن ببياتش بيجي بيجر سبيكر روجنامه وان ده كانانا العربيه جيت برسه ون شوا دخوازن ون يعني جارانتيين دستوري وقانوني كروشا وبيبي وكي روشا كردستان عراقي لا تشتكي ولوتنا شخوزاتن أم لدجي شيوي حكمرانية كردستان عراقي أم ناخوازن دهندري دستوري ده تشتكي وكي كردستان عراقي ورم من سوغر كرن بحسان روشا خودك أم تني دخوازن قصدا ومسدا رولا وان هبه تني جهي وان هبه ها تاني سولا وان ناف سولا زلا مال هذا أفها آخافتنا وي بزمان عربي أتشونا آلدار دبم أتشونا مظلوم عبد دبم باهوز أردال بم أزيبي كرمكي هان أهولو وي بقرم أساويلو يبابجن زان بآخفج آخافتن تما شباني هيجا بري هلوشينا بري رفا بشار أسد بري بچند ساعتا بالروجا كي بچند ساعتا يعني دوي قناغي غاني دبو بري هلوشاندنا رژیما بشار اسد بيجي روشا روجاوي كردستاني نا تاوتشتني الجماكو ام بكن وكي باشوري كردستاني وكي هرمكي فدرا وكي اوتونوم وكي خولي سريا ديمقراطيك مسوغر دهندري دستور ده يعني پاراستنكي وي دستوري هبه ناسكرنك وي دستوري هبه انا ام تريد خوازن جهه قصده ومسده دناوا روشا سوري ده شي بيقول اف 13 ساله وانا دخوازن خوتي خناوا جواتن چاره سريا مثلا سوري نت كارين تيك چون جبركو كردا اقناعنا كرن عربا اقناعنا كرن حموتش دخستي تركيا نراسته تركي ده 1012 و 13 بان صالح مسلم كر دجار سه جارا چو تركيا صالح تركاش وارگو خودوری PKK بکن امریکی جوارگو تو خودوری PKK بکن
آواجا وخوار وی عفیت به وی نوشیجان بالسر دلیوه لدو پککی ببینن بنروی پککی ود کردرخین دنده لدو بردوام بك هفال بطبيعة الحال هفال آلدار چقماقي آلدار فرهاد شامي بردوام بك كالاس ببینم تي كرد دركبه اما اف دسلاداريا كو هي روشا خوا لشامي وللاذقية بچكي ولو بأولى بك وبشتگريا جهانا عرب بشتگريا جواكا نابنتوي ببينه وبري خو بدته ده از ببینم تی چوا وکا غزالی ولو وکا کلی تی چوا ولو چو لباس كاتي تی چوا تی خو تی بقويزه وسرعتها الرفاطة ويج بزا غزالي جي ويبيتر به ناس ازما چوا افسيزه سال امرخنا دكن جبو قم نجيجن وان وين نجيجن في قناغي هاني وين نكبن في مترسي هاني جبو و افرخني هان لي ام خاين يخاند بناموس شرفسز وشرف وناموس جور وجيري وان دحرك مالا مني كان يا شرف وناموس جدف وبوز وقهيوان ودفرين دن دحركه هما خلقي دكن بشرف ودكن بناموس وإخانات وديمقراطيك نجي وين توا ديمقراطيك جمر أبابك خلقي حمو بيز دكن حمو دكن بشرف وبناموس أو تاني لهي شرف وناموس يعني مالا مني وجمره كومارين ديمقراطيك وسيستما ديمقراطيك وكجكت بج هلوشينا نابج مال باطا اسجيفه جرنتيك ستابكي بعث نابج مال باطا اسد هلوشينا بعث تيواتيها تيكتشوينا نتوى دولتها تشيل سوريا ونتوى دولتها كومارا تشتيابو نتوى دولتها تشي كومارا مالباتا كيبو مالباتا اسد بكو حوالي وبو هو رژیم بعث جی حوالی وبو کو مالباتا اسد جی حوالی وبو او تیکچون ونجی تیکچون ون اخلاقی تیکچون ون سیاسی تیکچون اگر ون ببینن بفیرنگی هانه ون عسکری جی تیک بچین شو ذاتن و تشتكي عسكري كبر سر كبر وبتشتكي سر نخسي وجندكي لبا كوريا كردستاني رزقارنا كريه اگر مرة بمنطقة عسكري بآخذه تشتكي ولوتن اللي هنا اگر اون خودیه وی مجیه هانه بن اون خودیه وی عقله هانه بن و هشمندی ها نزانه و گوتن متنی خارومارو برز آلدار برز فراد شامی حتی اون دووکه جمیل بایک بن و ناگجن تدبری بله تماشاوانی هجا تماشاوانی خانی تیوی لور استیم داویا و خلقه امی دخلکین لپیشیامد بحثا ديسا امي بحثا روشا السوري بكن مجارن جرينجن بيوستي ب هلوستين جرينج بشروفين جرينج هي حتى خلقي دين مجاردن نابا خير وخوشية بمينت